Moje ime je Sabina Hodžić-Mehmedović, rođena sam 86. godine u Zvorniku, jednom prelijepom gradu na rijeci Drini. Za vrijeme, odnosno u vrijeme mira živjela sam u mjestu Rupovo brdo, nedaleko od grada Milića. Imala smo jednu sretnu porodicu, živjela sam sa svojom majkom, ocem rahmetli i svojom sestrom. Imali smo prelijep život, bili smo sretna porodica, ljubavi nam nikako nije manjkalo. Ja i moja sestra smo uživali u jednoj tako idiličnoj i harmoničnoj porodici. Nažalost, tokom rata i ratnih dešavanja preživjeli smo i sami početak rata i njegove strahote, zatim i taj zadnji završni čin tog ratovanja, odnosno genocid. Izgubila sam 13 najbližih članova svoje porodici. Između ostalog moga oca, moje amidže, moje dajđe, moje tetkove, moje tečiće, dajđiće, amidžiće, znači gotovo pa da nima nijedni potočarski parceli da na njoj nije ukopan neko od mojih porodici. Svakodnevno preživamo ja i moja porodica i mislim sve porodice koje su preživjele srebrenički genocid, genocid posle genocida. Ta svakodnevna negiranja, ta jednostavno vrijeđanje žrtava je sve ono što nas boli danas i što mi trudimo se svim mogućim silama da radimo na tome i da dokumentujemo, da se čuva jednostavno sjećanje na genocid u Srebrenici. Evo, prije svega ja iz ličnog primjera sam autorica 2 knjige koje sam posvetila svom ocu rahmetli i svim onima koji su položili život za Bosnu i Hercegovinu, mom srebreničkom heroju Srčana Vena. Dala sam i na taj način sam pokušala da dam svoj doprinos na kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici. Mi smo, kao što sam i rekla na početku, sam početak rata doživjeli u svom stanu, odnosno u mjestu gdje smo živjeli. Taj početak rata, kao i naravno svi mi, dočekali smo nespremno, nismo ni znali apsolutno da će da završi na kraju sa takvim ogromnim i velikim posljedicama. Krenuli smo kao i svi naše komšije u potrazi za nekim, da kažem, tim skloništem gdje ćemo se skloniti na to neko određeno vrijeme. Mislili smo svi da je to par dana, možda eventualno najduži mjesec dana, gdje ćemo negdje biti sklonjeni, pa će to se proći, završiti se i onda ćemo mi doći ponovo u našoj kući. Međutim, početak 1992. godine kada smo otišli iz naših stana, više se u njega nikada nismo vratili. Naravno, rat je svakodnevno uzmao sve više i više maha. Mi smo promijenili jako mnogo tih krovova i adresa nad glavom u samom tom, da kažem, vrhuncu i toj kulminaciji tog rata. Mijenjali smo jako mnogo tih adresa. Od kada smo otišli u svoje kuće, jedno vrijeme smo boravili u šumama. Poslije toga smo otišli u mjesto koje se zove Žepa, odnosno Krušev Do, u jedno područje gdje je bilo planinski dio. Tu su bile, da kažem, kolibe tih čobana koji su ljeti čuvali stada i oni su tu sebi pravili kao neku, da kažem, alternativu od kiši kada bi bilo to neko nevrijeme da se skloni. Bili smo prinuđeni ostati tu par mjeseci čekajući da se to stanje riješi, kao da ponovo da se vratimo u svoj dom, međutim nikad se nije riješilo. Shvatili smo da tu ne možemo ostati živjeti, da moramo, da se bliži zima i da je hladno, da smo počeli da se spuštamo polako prema Srebrenici. Kada smo došli u Srebrenicu, ja sam zajedno sa mojom majkom, mojom sestrom, otišli u kuću od moga djeda rahmetli. To je bila porodična kuća moga oca. Tu smo živjeli neki određeni vremenski period zbog tih svih silnih granatiranja i svakodnevnih ubistava i smrti. Svjedočili smo jako mnogo puta da su nam komšije ubijene, da su ranjene, da moj otac je zamolio moju majku da oselimo u jedno drugo mjesto koje je bilo isto tako na području općine Srebrenica, koje se zvalo Lipovac. Tu su živjeli roditelji od moje majke, naš su da kažem, prinudni smještaj kada smo zajedno došli iz tog odozgo planinskog mjesta.
Živjeli smo, posle smo došli sa Žedenska, živjeli smo kod majčinih roditelja od neki određeni period, možda godinu dana. Zatim posle toga je se napravio kamp, odnosno kao neki veći kolektivni centar u Zelenom Jadru. Bile su tu montažne kućice gdje sam ja živjela ponovo sa svojom majkom. Moj otac je dolazio povremeno jer smo bili u tom ratnom periodu najviše rastavljeni. Na početku samog rata poginuli su moje amidže, moji djed i moja nana su bili jako bolesni, bili su srčani bolesnici. Jako mnogo je iziskivalo pažnje i brige o mom djedu koji je moj otac naravno preuzeo sebi na odgovornost i onda je dolazio kod nas vikendom. Tu smo živjeli do početka 90, do tog samog jula 95. godine gdje kada je počeo sva ta, da kažem, sav taj haos i te zadnje borbe oko da sačuva se Srebrenica, krenuli smo kao i svi ostali naše komšije prema mjestu Šušnjari, gdje smo se tu iskupili svi, gdje smo čekali zadnje te upite gdje kuda idemo. Tada nam je rečeno da vojska koja je bila vojnici koji su bili vojno sposobni da krenu preko šumi, a žene, djeca i starci da krenu put prema Potočarima. Tako da smo, moj otac je otišao preko šumi, ja sa mojom majkom, mojom sestrom i mojom nanom, mojim djedom krenuli smo prema Potočarima. Osobe koje su taj period provele u tom krugu fabrike akumulatora kao pod tom zaštitom UN-a. Tu smo boravili 2-3 dana, koliko tačno bilo ne znam. Možda neki detalja ti kao tačnih datuma, ne sjećam se, ipak sam bila dijete koje je imalo 9 godina. Posle smo bili transportovani iz Potočara prema Kladnju. To je bilo kao naš prvi dolazak na slobodnu teritoriju. S Kladnja smo otišli u mjesto Dubrave. Iz Dubrava smo premješteni autobusima u mjesto na području općine Srebrenik, Duboki Potok. Iz Dubokog Potoka smo bili premješteni u osnovnu školu Sladna. Iz Sladne smo premješteni u Lušnicu gdje smo živjeli neke 2 godine. Zatim posle toga, posle boravka 2 godine u Lušnici, došli smo u Tinju, u kolektivni centar. Nakon nekog određenog zatišja, možda nekih par godina, posle toga moja majka je napravila porodičnu kuću gdje smo konačno našli da kažemo naš stalni boravak i nismo više trebali da mijenjamo te silne krovove i adrese. I eto tako počinje neki naš život, da kažem, genocid posle genocida, počinju otkopavanja masovnih grobnica, pronalazak naši najmiliji, svake godine nova dženaza, identifikacije. Naravno, život pored toga ide, ne pitate da li možeš, da li imaš snage da nastaviš dalje. Ja sam umeđu vremenu, moje sestre završile školu, fakultetski smo obrazovane osobe, završile smo sve 3 fakultete i to je jedna, da kažem, u najkraćim crtama jedna sudbina jedni od srebreničkih porodica. Nažalost, naše sudbine su sve pretežno, da kažem, isti. Neke nijanse su možda da su različite, ali eto, posle svega nismo posustali, pogotovo mladi ljudi. Nismo posustali u tome da govorimo, da pričamo, jer identitet se gubi onda kada zaboravite ono što je se desilo. Evo, ja prije svega sam sebi dala za obavezu da koliko god budem imala mogućnosti i snage da ću o tome govoriti, da ću se truditi da prezentujem svoju priču svijetom. Moram da kažem da mi je veoma drago što sam uspjela da sklopim saradnju sa vašim muzejom i osjećam se zaista veoma sretna zbog toga i kažem, zahvalna sam dragom Bogu što postoji takvi ljudi koji nam daju priliku i mogućnost da možemo svoje priče da iznesemo. Ja sam imala par stvari koje sam sa svojim ocem, koje smo vezale mnogo za moga oca. Jedna od tih stvari je bila i haljina koju sam ja dobila kao poklon od njega u 2. razredu osnovne škole. Sa mnom je provela jako mnogo vremena od 94. godine i nisam nikada ni razmišljala da bi te stvari koje su za mene bile toliko značajne, koje su bile dio moga života, nisam imala ništa mnogo, ali imala sam te stvari koje sam ispunjavala. Prvi put po dolasku i kada sam se čula sa uposlenicima muzeja,
I kada sam došla ovdje i tada sam odlučila da želim da budem dio vašeg tima, da želim da dam svoju priču vama i bez bilo kakvog razmišljanja poklonila sam nešto zaista što je bilo vrijedno i što je bilo dio moga srca. Dala sam na čuvanje i sretna sam zbog toga i zaista nadam se da ovo neće biti samo jedna od naših saradnji.